Mullock at Declan Walker, Chris Hugh yn o gynta. John Owen i Aberystwyth. Walker, prif sgoriwr Aberystwyth. Yw yn mentro eto, Mike Lewis arbediad da gan y gôl-geidwad. Cefnwr de yw Declan Walker, mae fe'n hoffi taro nhw. Young i Aberystwyth. Cyffyrddiad bach hyfryd gan Tom Owens. Walker, Wade, John Owen nawr. Gwaith da gan Owen. Gadw'r bel ar y cae. Bydd hi'n wyrth os daw allan o'r cornel yna. Mae'n dal i fynd, Aberystwyth dal i fynd. Am symudiad. Stan i fan hyn, y sgôl ar ei diweddu. Mike Lewis, tu ôl y bel yn y pen draw. Gwych gan Aberystwyth. Cooper a Watkins y cewri o'r cefn yno Nisel. A mae'n i mynd yr holl ffordd i mewn i'r gôl. Croeso i'r Barri i Jonathan Hood. Croeso i Barc Jenner. Ei gôl gynta yn ei gêm gynta. Walker. Wade. Colli ffordd. Allen yn colli'r meddiant. A'r Barri gyda Greening. Bant nhw. Ond mae Kane McLagan yn glir yn y canol. Cottrell yn edrych am McLagan am gyfle. Wel am gyfle i Kane McLagan. Barri wedi colli'r meddiant eto. Walker ddim yn gysraffu amser. Am bas oedd honna cyfle i John Owen arbediad gan Mike Lewis. Gwych gan Declan Walker. Chwip o groesiad. Owen yn cael y cyfle a Mike Lewis yn gadarn. Ar ôl colli tair gêm ddiwetha heb sgorio. Bydd Gavin Chesterfield dipyn o pisach heno. Cottrell hyfryd yn twyllo Walker. Cottrell yn dal i fynd. Yn mynd yr holl ffordd. Jordan Cottrell i'r Barri! O, ddim yn bell! Gan Jordan Cottrell. John Owen dan bwysau Watkins. Campus gan yr amddiffynwr canol. Oedd y bas ddim yn wael chwaith Cottrell. Yn gymyn y chwaraewyr. Talento gan y Barri. Cottrell! Mae'n ddwy nawr! Mae wedi bod yn dod! Mae fe'n heiddi gôl arall am y dathliad hefyd. A'r Barc Jenner. Mae'n ddwy i ddim. Ail hanner campus. Y ddau dîm yn mynd amdani. Ond mae Jordan Cottrell wedi gwneud i'n ddwy i ddim. A'r Barri ar y blaen. A maen nhw'n glir fan hyn. Os na gyfle heibio'r gôl-geidwad. Maen nhw'n mynd i gerdded i mewn. Yn ei gêm gyntaf Dimitriw. Wham! Tackle gan Declan Walker. Mae fe newydd ddod i'r cae. James Dimitriw. Yn ei gêm gynta i'r Barri. Wel, dos wedi cael ei gôl gynta. Ond Declan Walker, gwych. Chris Hugh eto yn erbyn Wade. Hood i'r Barri. Dyn nhw ddim yn camsefyll. Dimitriw eto bellter. O, na ddim yn bell. Mae fe'n agosau. Mae'n bydd ar y cae tua 5 munud. Walker ar ei droed fe. Mike Lewis tu ôl iddi. O, chwarae teg. Walker wedi cael pnawn gwych o ran i berfformiad unigol er bod ei dîm yn golli. Walker yn ceisio clyrio. Mae'n glanio i McLagan sydd wedi brwydro drwy'r pnawn. Mae wedi cael ei lorio. A dyfarnwr wedi pwyntio at y smotin er bod McLagan wedi rhoi'r bel yn y rhwyd. Wel, McLagan yn ysu gael gôl. 5 gêm heb gôl, 10 gôl y tymor yma. Mae'r cyfan ar ben o ran Aberystwyth. Mae'r rhediad McLagan heb sgorio ar ben. Walker am eiliad. Oedd yn meddwl taro i fe nath y daro'r ail waith. Mike Lewis tu ôl di eto. Mae Walker yn erbyn y Barri yw i pnawn yma ar Barc Jenner. Damien Allen. O, cepyn o gic gornel. Walker wedi chael i nawr. A Declan Walker ar foli yn acrobataidd. O'n i'n dal yn gwynt am eiliad, methu credu bod wedi mynd mewn. Mae wedi taro nhw o bellter, mae wedi taro nhw o bobman. A nawr, mae wedi taro un o goliau'r tymor.
Gavin, one of your lifelong fans has just said that's the most attacking team he's ever seen you pick. Would you go along with that? I thought it was a great game. You know, I think that in terms of an attacking team, maybe not, but just thought the way the lads went about their business today was fantastic, and they give the supporters something to shout about, and yeah, really pleased with the win. Are you still looking behind you? Carmarthen have won against Prestatyn, but there's still a 7-point gap there. Does that still trouble you? Well, definitely, you know, we've got to get to 30 points as quick as we can before we even start looking. There's been no mention of top 7 in that dressing room. You know, it's, you know, we've got to start picking points up, and as you say, it was always going to be a difficult game today, but we had enough out there to get a result. It hasn't happened, and now we'll move on. We've got 2 home games, and we've got to look to take 6 points, and if we do that, we'll be safe, and we'll be looking maybe at the top 7, you know. But as you say, we've let ourselves down a bit with us today, because obviously, you know, we've brought a new centre-half in, and he was ill. He's been ill through the week, so we took a bit of a gamble with him. And but as you say, collectively, as a team, we didn't defend like we can do. You know, we went to Cardiff Mets last week and put a dogged defensive performance all over and come away with a 1-0, because we've got players that can score goals. You know, and we've scored the goal, probably the best goal of the day today, and probably had the best player on the pitch with us today, and we've ended up on the losing side. So. Overall, it's been a disappointing day for us.